The Betway Premiership as Lamontfort Golden Arrows welcomes Lamontfort Golden Arrows right here in the Nedbank Cup. Lamontfort Golden Arrows besa ke labehlela lapha ke kunombolo 9 bafuna ke ngempela ke ngo Junior Diona umnikazi wempuphu engathi ke 18 uJunior Diona yena ke umnikazi wempuphu Pirates iyo lapha ke i442 ethunyelwe lapha ke ucoach Gavin Hunt Stellenbosch yena ke lapha ke liyasuka liyahlala lisusoyo lapha ke Stellenbosch beha ephethe lapha ke Osisi Lolo sibheka lapha ke la ngelihle phili nansi Aviator Banoyi phakathi eboxini sebenza lapha ke emuva yena ke uOsborne Maluleke viva lapha ke iAviator katiwe ke lapha ke sekofa somabasa yena ke uSigwebo Sentambo alisusa lapha ke iGolden Arrows PK indlela yakrossa phakathi eboxini sebenza lapha ke Sage Stephens Icon Xobinyoka lapha ke Nqobe koDlamini lidliwe ke le bhola nathi Aviator Sigwebo Sentambo sebenza lapha ke emuva yena ke uMawova akalitholanga kahle ke Mabasa ebelithole ke yena ke uMabasa thole lapha ke ngonyalo lesokunxele asedliwa nje kalula le bhola lakhe ke uSigwebo Sentambo sibheka lapha ke Ibrahim Jabba phakathi eboxini alisusa ke le bhola abawu lapha ke iLamontville kuya lapha ke terms and conditions phakamisa Wade Yuste Icon liyamhlula Khaziye Enyinaya oya ke obethi ke ungena ngaphansi kwalo le bhola yena ke uKhaziye Enyinaya siseni uEnyinaya ke ungena ngaphakathi bese beba ke nama defender awu5 abasola lapha ke iStelisa baba ke ne-flat 3 yakhe ke uThabo Mloyisane Musalibusa noKhaziye Enyinaya bese hlehla uWade Yuste zobona uzobuka phakamisa the beast Makhanda alisusa lapha ke emuva abasoke iStelisa akupheke nje ke shelele ngako shunu wenkani kancane sibheka lapha ke le bhola phakathi eboxini futhi nadi thuba le-Arrows sebenza Sage Stephens naba ke bephakamisa izandla ke abe-Arrows la ke manje Mabasa eliveza kamnandi ke uMabasa lingapha ke nenkundla ke manje sibheka lapha ke Wade Yuste khona khiphela ngaphandle Wade Yuste Khaziye Enyinaya uyaliphakamisa Enyinaya yofuna lapha ke Devin Titus onside Titus uyavula uyavala yena ke uTitus ingangena ke icross phakathi eboxini Mabasa uthiyazama Mabasa sithi siyazama Isigwebo Sentambo kodwa ke seliphumela ke ngaphandle ibhola lakhe yena ke uTsekofaso Mabasa nangi lapha ke coach Gavin Hunt uGavin Hunt ke mbukeli uGavin Hunt aqala ke ukubhekana neGolden Arrows mawubheka nje amaqembu ke asethe wawaqeqesha uqala kwakhe ukudlala ke neGolden Arrows ngesizini ka2000-2001 kwakumhla ka1 September 2000 bhala liphakathi eboxini balivimba nje kalula abawu lapha ke Golden Arrows kodwa ke bayaphisana Jabba liyavinjwa ibhola lakhe Ibrahim Jabba ayithuba leliya lakhe ke Mthiyane liyaphakanyiswa bafuna ke Mabasa isheke lapha ke Mabasa abaphazamise ke ngempela oJiyane isheke wakwaze ekhaya umkhonto usoba ke i-corner kick iqembu lesiphakanyiswe lapha ke uWade Yuste liphakathi eboxini bazofuna Makhanda sebenza Mawova unoshintshi Edward Mawova uyabaliyeka la ngelihle phili sinda ngokulambisa iLamontville Golden Arrows akupheka nje ke shelele ngako shunu wenkani uyakhala lapha ke Mawova uthi ke beza kimi noMpempe bayangiphusha uthula uthini uthi noMpempe umdlalo omuhle uqhubeke wabayeka lapha ke la ngelihle phili Icona
ithuba leliya le-Arrows. Nqobeko Dlamini akakhahlela Nqobeko bazoligoba sebenzela lapha ke Sage Stephens uyavimba bahlehla lapha ke emuva eyinhlekele yaphasa onside ithuba leliya le-Arrows phakathi eboxini alisusa lapha ke iGolden Arrows balithumela lapha ke phambili uzofika nje kalula Sage Stephens alikhiphile lapha ke ngaphandle yalixosha lapha ke Sage Stephens sibheke lapha ke ibhola leGolden Arrows phakamisa uMabaso akunalizama lapha ke ngekhanda kodwa ke akwangavuma bekuye lapha ke Nqobeko Dlamini uthi ke uNqobeko khulu in 19 games 4 yellow cards yena ke lapha ke umthetheleli Mthiyane ye madoda nange kavuma wafa Titus sebenza lapha ke emuva Isaac Sise wasebenza emuva Isaac uye ke usethe wadlaliswa kabi nanti leli yaphutha ebebeleze lapha ke emuva wasebenza uSise ebesethu uyadla lapha ke Makhubo kodwa ke uSise wabuya nalo lizwe leli yabhola engaphakele inkundla kwelapha ke Stelisa ithuba leliya Aviator sebenza Maova uyavimba ingaleke kuMadonsela eliphakamise kahle leli yabhola uMadonsela waphuma nje nangu Sage Stephens ugangile Shaleyo Mpahla asa uthi ke ngibadubulanga babhekile nangu Sage Stephens ultrephe kahle i-second touch yakhe yaba heavy wapha lapha ke uGasa uthi uGasa ngibonwa yini uthi uGasa mina ngakhula ngihambela imizi yabantu ngicelela nje oKhisimusi ngangingabayeki ke sidalo sakhula sigela ke imizi ngemizi sithi ke sicela uKhisimusi uyangena uGasa lapha ke kwaStephens uthi nje ngizocela uKhisimusi uthi uStephens mi wahlaba wadla ke ugaqala uGasa Makhubo lisa ngapha ke lenkundla ke manje sibheka lapha ke ibhola leStelisa phakathi eboxini Makhubo Janino Palace ya Shaleyo Mpahla uyaphendula uSithabathaba thunyiwe kuthiwa kangizokwenza ke umsebenzi Makhubo akalitholanga kahle waselisetha kahle ke uMakhubo Janino Palace ulibeka phakathi enethine iyabuya ke iStelisa siyabuya iStelisa siphuca lapha ke iGolden Arrows iqatha ke emlonyeni shoba Titus nangu Titus ke manje wenze njani dlala no Cupido wenze njani uCupido phakathi eboxini sebenza Maova uyasebenza Maova abaqeqeshi laba ke bobabili kune Richards Bay ngisho lapha ke itafula mthetheleli icon bane Mamelodi Sundowns bane Sikhukhune bane Polokwane City bane Orlando Pirates bane Durban City bane Orbit College bane Marumo Gallants engaphakela inkundla sibheke lapha ke ibhola Maluleke qeda madoda ayiveza uMaluleke offside Nguse uyakhala lapha ke Elfas Sithole uthi ke isikhindi bese sishawa umoya kuye lapha ke uNguse siphelile ke isikhathi esijwayelekile siyaphela ke nesikhathi ebese ngeziwe uthi Juno Mpempe madoda zishane ke zazabuka